Kini khubor sepang hakabai day bat kejingjit yo kurtong banlai celok sabah lani ke MP election hatu yandungi kam ibet banpa hakini kesenam na pedang ni kini saungut banyele na Shillong parliamentary constituencies kita kilong Dr. Ricky Eji Sengkon na kaseng VVP ikong Amperin Lingdo na kaseng NPP Robert Jun Karjarin na ka RDA bat Vincent Aspala na kaseng Kongres kajingjit ba kajing pa kasyong hakajing start jongi pait ba timeta tungi ne pait kandidat sepang kini kertong Vincent Aspala ubadai UMP bamanta na Shillong parliamentary constituencies ubala represent sadu like them badi uway ni kertong ubai don jingkerman ban job biang hakini kasin kabamta ndray habangi paipat ban pait ya kajing shania kabaki pait ba kidon lai kebalakam senjor sawe pat ukertong ubanya ireng hakini ke MP election arajar pusah urubat Jun Karjarin bala penyeng dak RDA ka kendhun serop lang ke UDP bat ke HS PDP urubat Jun Karjarin udah samlarang ba balai bah hak jingnang jintip badu bolong ru uway nang ngelam sing balang basir rambha hakabaki pait ba kidon sibun kejing senia hau men ba udang long kumunong ngelam seng balang hatu kipai ba ki ibid ne em ban pai u kum member jong ke parliament nangta nakaliang NPP kabadon hakaliang sensar jong ke sarkar MDA tu kala ibid ban pai le dai long kmi ita ikong Amperin Lingdo longru iwe MLA bala iba hakaliang ke politics bat iletip ba kumno banilek kai hakini kilai nangta so we pat kurtong bala penyeng daka we keseng badang simi temai hakini kesenam kata ke Voice of the People Party lani ke VVP kala ibit ban penyeng Dr. Ricky Eji Sengkon Dr. Ricky Eji Sengkon bolong way na kirang ba balai ba hagajing nang jing tip bat ba idon kajing kerman sibun namar kajing senia ajang dipat ba ya kini keperti kolong kabajur hadu kata-kata cisen pek adangi bisar nadu bagadang mi kini keperti VVP kajing job kalak don lupa haki bat abangi pek wat kasur karu ka iba kajing ele kolong baik tang bat ka kulai sibun saya komen hatu yanu ngi ibet tanpa sa ke parlimen